bola. Bukan itu. Itu bitakin na. Ade. Keren. Yan, limbong. Limbong. Bantu-bantu. Ini guys. Mas kaya to talong mo putero. Di ko na matumba to. Kuna malong mo putero. Oh. Kuna lang kayo. Hola. Silbumi. Sabi na ko pumapena, kumidona. Kinapuran ng lututemo. Sama-sama. Mga tunay. Pagkukumang ka na. Udo, lano mo sa tingan ni. Yan din ang kumbukan na. Yun na sa mga kanil. Kaya mga pinanulan. Kakitek na niletek ko. Kakirangkan dari limangku. Bila na tayo
itandai ng kanuka. Nang yung magpapataroy. Kaya siya pa may pag-leader. So, aling ko po siya magpataroy. May iba naman to. Yung maninding karap ko. Nagwasin ko may nanta. Kung kumakada, hindi na mga kutuga, mga magpatan na tinara, mga tulong matua. Nakuha ko kapatiki. Nakubata di kaneta, masurasang. Para mo to. Usura na kote kung debihin at kung rahir. Kapataroy natin. Para mo to. Pirani, taruh sekolah nila kerong sila main. Tumura talang pertama. Dan ito to, malalak pinanyan. Ito ta sa kanan ng kamalin. Ayo mas tantang tama to. Memang kami pumasok pa. Ano ba titeme na to? Kita to muna. Ini pani sa. Tek ko sana eh. Pungok to. Pungutun dia to. Pemirsa. Mama tekali na piti. Belang. Belang, belang to. Cari jodoh. Cari jodoh mah. Cari jodoh. Kainan, John. Halo. Di ba pakai TV? Lo di apa nih? Apa? Berapa berpada kok? Ada yang terobek. Apa sih? Itu berarti
Kita to mangurat taman asam komisaria teruku Kan tadi pihak Liba merokok, Liba merokok tuh pas kongkap kos sekali tawas itu. Nyata mo yan, umon yang soro na ang soro kan tidak jelas.
Lama dari itu ya, pokoknya. Tapi hindi na ito balas ini. Oh, tole. Sudah tahu tuh. Ya kya. Bantang jadi na. Tapi ya tulan naman ba bisa ta tapantan. Yo, nan naman ta na pantan. Den kos. Ya ka juga ni pula kos. Ya, aku nak cari mana? Apa aja cinta? Asal budak dami kan dia pikiran sih. Bisa tapi jangan. Ini serutak. Nanti tekanan darah tahu. Yang mana yang kalau ini sama semua Otak ya, tak ni ahli tetap. Kaya berupun nanti mau na. Tame lo kita sola nasa ta bari mo. Ta bagi tekan le na dolo jomito na pasambayan ki Ibu Pendeta. Nadako patone di pagandaran to dai kiden pita nagan nami dorong dai trukubay. Ta bagi dolo tiden namon de. Saba sementara mo tau la ta di alulanan. Mereka tabe na ala ko kita solanasang kung patomatuan na siya siyulo dolo la tatarima tebak kamasyan na puang bay ko midamisa ilan kapasambayangan tamasambayang o puang ilan kadatuan suruga may manas satu pa akamasyan mi pa atunduan mi pa akabarok mi na maading matoto te may tomatuan ki siyulo unang karan de pengkarangan de telubakba Diyo na unggaragay teinan si tate na te tumatuan kidaw te angkonan. Dan na pa ang mipasak ke si taru na. Tu minto na la di angkaran na de teluba ba. Ya te tumatuan ki sa silo tu mengkarang mi pasulian mi kamatotoran na solanasan ni opo. Na tu tate mala kita rima pa akamasyan mi pasak ki pumatoto. Saya tu minto tumatuan ki silo mangka ungkarang siyang pasadi. Ipatongan du kapuang kemua. Lami pasak itu dia na katuan. Isarang pan na mati lima kwasan mi katuan kilan allo yente siya tontong sa ilakona. Ang kita riman de pa akamasyan mi. Ilan sanganda puang ki puang Yesus. Amin. Yung pada mento. Kamu tumatuan kilang maderi. Sampai tu mengurat dalam mana bagi mani te rukutero soal kubay. Nakita yon de to muda. Lajo may tuan le walalalan. Sa tamangko ni sa tirade te sana delta. Malona inan.
Tama na sa gulmay. Bita. Tama na sa gulmay lagi. Dia telangan itu sana dia telangan nih. Bagian dia telangan dulu. Bagi komilako, kira-kira may patangan asa ng andolo to. Tama na sa kung ba sa ito sini panit. Kung tumangurot kami naman sini pani ni pusan na kung tumangurot na. Gato lako, hula lako to. Bagian itu aku, kamu kemana? Akan dimati sana kan? Bantu tolong balap merah. Sandok na nan ni, abang ni. Tam ni mikilala tawami na. Kira-kira dia menjalankan pada salah. Kira-kira apa tujuannya Pak? Paralan gawin di kita. Dari toli ke ano? Saya ko ni. Nagtiro. Kalau pagkari kita. Uy. Makanya agitangan na. Bukan kita pilihan na.
Jadi itu tu memang selesai. Jadi tu. Pindah pa. Yan pa. Yan naman kamu. Yan pa. Pindah pa. Kalau pulang kamu sama tayang ulang nanti. Tayang ulang nanti mana? Tanya deh. Lo hilang ada tinggal deh. Mbak, tak hilang aja.
Pinatabi na lang ko kamu kepada na kita Solanasa. Labi sa ilang kapasambayan. Labi basa tu. Yon ate patuan batu te. Telongan magbaba. Kaya keren kita tu. Apa lang te baba kapasambayan ni. Demo pa. Tak kirim itu. Kalipung na. Relese. Sakit-sakit beliau na para kalese aku nagpatunan ako maging patutunan sisiko nisipatunin ko ako siya gawin ko teman-teman ko siya silo yamata lata penganduan Solanasang tapi sailan kapasambayangan ta masambayang saikan yo ala malabi mi opuang umpudi pakalabi sa madatun mi mi kamasaikan mi palempan mi kan basakke lagling ka nga katuhan ki sa lakote at tutotemo mempayan tuyan na to opuan lakote taruk na te tomatuan ki anak ampona mi pasakke dang karangkang lena sa lako maading mi paputuan mi te may aselena na at tutotemo opuan napapayan tan nakakaroon na paakamasyan na lakote tomatuan ki daw te pangkona ya te patuan ba ato te tenong tulang magbaaba siya kinin pitutang lang te lubaaba isoro mati lima pasang mi puang mi pasang den nau pa natontong iya dunyo na ang tulay ba tulang ko iya te patuan maaring masak ka ato ilitak nalese na ato lagi patun na lang ko maaring dipatutong susi tumangka nasi patui demay tamatuan kita iya tamay tamatuan kisulo tutong-tong para kay kyalo-kyalo te patuan pamatoto Solanasang puan na dinno pa ana tong-tong buka lempan pasak ka katuan pasak kami Solanasang anak umpo na te tamatuan ni enak na tong-tong si pakawaro misa ana misa napapayan dito paakabaro na lako te di potong-potong na solagay iya marato opuang isorang pan na mag-lima pasak opuang paipagari tamay minto na salam daki itarima tu dia na pasambayangan ki kukisorang mati ola malabimi potete sangan na puang ki puang Yesu iya mapuang sa juro salamat amen ya pada mata bu sorang sulit Pataru-taru piti zaman tak siapa lo manis setengah dua kita siapa kita sudah meriu kita sudah memeriu tu kok nabuah Thank you.